aprang si kardom kado kave la nili video mate nili channel long kilang rado an bas tame nili hen pen kardom pazri lo na pen pini nili ako puthot wang tula na litum kilang bom mate kaching hona channel karbiti 2.0 long na pen non kilang bom na litum la karbiti 2.0 channel long jong sia kimi lang pol na litum subscribe ikta na pen adung het bel arjan ta dui dakta ber ponda no la lopulte munan pen nili kapre kapre a video update le wasta me na litum mobile long na le da prang ya phan lo na pen pinia video bang na litum la thumbnail mate title long thek pon long polo son thak thak sini li la so video long ta than pachinik po la pen pini ne li asap sun pik lang ik panali tum han ka an se subscriber ke lema ni nam pik lang pon ik panali tum nang lang don ik bomot la video chengchi aprang aprang ni li nam pik lang pon ik panali tum phan asi pravjen manali tum ta support non subscribe don la pen giveaway ni li bida prang pojong se playing lo 1k playing lo pulote ngasi langdam ik lo nang ka an se playing ma play ma ni li nang pon ik panali tum phan la penali tum dak thek pon long po la hello total subscriber lo la so nili channel karbiti 2.0 lo 859 pulate 860 pule pure tamelo la si 60 pulate 140 vet lo kenang la la si kaduk vele non le lang bombs tame la so channel long la si madu tame subscribing on la pen pele da prang na nangli tam kaching hondo pulate la pen plank pu pusini leta nilining chithelo la si plank lo pulte kadok aveta long type of giveaway bange la si papreng da prang nang pura nalitum ta video hai hui bang share ik tha nalitum lan cholo nalitum hana chuning ri alam the bang ke la 1k bang nalitum na pe plank dun pu pusi lening chithelo la si video long le chithan polo nang ko son si download ning ma admit card lai hui asi intro bang lai ingo intro lang det pen video chengkon pelona la penalitum jongsel nalitum ta details mate lang iki mate pure igi pulte la so video description of long link longi la description on link long penali tum ber phenon la penali tum mobile on sta mejar a browser pen sta meching pu ikpo la included pen asona arjana chiklang ik penali tum matheng nota la hello tong the thini westa ni lin chithan nang than pon ik penali tum phan mate chithan pon lona al tum apras dar theklong dhs la pen dhsfwdme ios assam admit card 2022 get 3 la pen get grade 4 whole ticket download link hello toga hello madule apply dun sta non admit card ba download dun mela la pen nale tum la details tak theklongi sodium bang nale tum la lang dam ego nale tum ta lang ek tame la pen nile thot nale tum nang porhe pi po dss assam d HSFW assam dme assam ios assam is going publish admit card for the grade 3 and grade 4 job written examination of dns dhs assam at the earliest. Those who apply for this post will be able to download the admit card from Sachiklo 9 pen 5 2022 the DSS HSFW DME iOS Assam written exam will be held on 15 the exam mane written exam bang dak tokpo mate adet lola bang dependent ako langdam thul lonang. The admit card will be published on the Area Health Service Family Welfare Assam website. La so website nale tum humri go download di pulte la dhs.assam.gov.in. Na so dim madule apply don abang file do pusta nale tum prabjin pen damra nale tum la admit card abang download dam igon. La pen lahai hui long nale tum thek pon long ui la pen kitok dak do ui la sinili jit la an ba nam por he pi ikela nale tum phan nasinali tumbang dam pen humri dam bingo la pen puri pa me no nali tum lang dam ik pa me no la pen ko son se download nei mala banga ni le da son soni na than pon ik po la pen la step 1 ba nali tum at at first open any browser on your mobile or computer and visit the official website of Directorate of Health Service and Family Welfare of Assam, which is dhsassam.gov.in. So website long aplang sin ani tum jar browser pen stami ingpunon Chrome browser la pen kapre ka browser pen do
nasidak dam penalitum ingpu ikpen DHS assam.gov.in pulason type damo lapen rigo lapen number 2 lamon. Next you have to check the notification section and find the latest notification lapen hoda nalitum DSS la official website lon damde penalitum thing notifications staminang klangi la notification lon nalitum lang igo mate ber igo lapen da nalitum the latest notification must include the links for DSS Assam admit card walasan chitokin notification wangwai asila sodim bang nalitum bernang po lapen on the portal follow home latest DSS Assam admit card lapen nalitum once you find our DSS admit card link, click on it. You will be redirected to under Veslasin nalitum jong se DSS Assam admit card pulasan ki tok do pulate nalitum biar ikpino lapen redirect mate automatic chiwang po kapre garjan mate kapre kapes lapen sunwang that pen 5 number man click on grade 3 or grade 4 admit card depending upon your registration lapen kolodang dims nalitum ki jogdon mat grade 3 ma grade 4 ma la sodim nalitum berigo lapen 6 number on the next page you will be asked to enter your application number along with your date of birth in order to log in to the portal lapen dak ber dat finalitum la application number hai hui date of birth bang chipinang po la chipidet pen dak login bola pen after entered the correct information click on the submit button la pen just fill up tang thaila pulte nalitum la submit option bottom di submit pudi da beringo your DSS will appear the next page. Make sure to save admit card PDF on your mobile or computer apen nalitum details na chiklang podak apen nalitum save ikdeno apen dak important links bang nalitum dak tag polong po la hello official website la nalitum la official website bang nalitum ber ego dak click here pono dak ber ikdet pen nalitum dam min den nang pon ek pon nalitum la homepage la apen nalitum download ego apen written exam notice nalitum dak puri nimi puri ego nalitum ta lanchalo pinya video bangke lapen DSS admit card la hui bandak tok pon elo las nalitum details bang langdam igo lase video share ikhanal tum kan ma share on hathema ke apply den tum do ta haila share tum ta pachini iknang pura nalitum chaching hon pen WhatsApp social media la Facebook hai hui lo nalitum share ikha kan ma share on lapen pachini nang nalitum le apply den de basta ka apply den tum do ta hai mine lase pachini nang pura nalitum share ikha lapen channel long sa kimilang pulte nalitum subscribing on 1k ke liye fan asap so wesen nang po lase prap jen pen 1k le lo pulte nalitum giveaway sta high pon po mate long pon ik ponalitum lase pinya video long molan chalo lase dome thakme kadu kavela carbitis 2.0 subscriber mate kilangra do on pastame nilihin pen cardom